Jene keki yange niyera. Yewe ni yen. Ni yen. Ni yen. Mm. Wow. It's a dummy cakes. Wow. Hoi masiti businsi banai. DMA batwahire keki. Bangagaro DMA. ya strawberry manyanaki. Batwahire keki. Tuli mukwegonza idi yenyu mukatumi memere yanyu ati ngoga kubajukiza mbu bana bakeki batwezese keki weitu. Bano ba DMA. DMA cakes. So DMA cakes batweze keki. Tukunuliwa. Kusika ngemu atuyimire byanyu. Baitu kota na birengaro. Ati keki bagina birengero bogesere mere. Bagamere tuli mu idi. Ati aba DMA cakes. Bakora. Banza basomere keki ze bakora. Akake bakora. Bakora strawberry. Bakora hawe ati mbinu byo. Kando bolire ke jikana mbinu bamukaza nakoze ekeki zikuna tsebetuwe no gutulesere. Services bakora. Anyway, begisa lesson bana lessons za keke bokwana ndo mwana wa yigi keki omwana wa yigi how to bake okay ngene kora keki buli biseki bataka kwegesa ya mulinga kunura nje satanga ngwenda kurura ho kati abwaki ngwenda kurura ho kati muboyini Nakaiwe Oma metubanduka DMA cakes ba na lessons bokana ndo mwana wa ayige kora keki ekosi gini yekosi gini yeba kosi waka yayigisa kukora keki bakogisa mwana nanga decorating keki giteko muri design ngokabimanyire hati bakora na cookies snacks cakes ze mikoro izo na housewarming kimanyi kutahize enju abana benda tubasondere ati kandi no mukaza akusaba tusondesa ne keki akakunura muntu birthday za keki baby shower cakes just ezokulya buli yankaitu hanu kangiye yongeza cakes za wedding yao okay ngani yakunura eza introduction ni za baby shower yani keke yokusaba kuliyo ekakobesa na XY ya kuchira mutima mu 2025 hati bantu bali nyawange mweberwe hati kampulire wewe baba isire ba DMA cakes balabu sisi mutauni honyine mwe masite ayo some number yesimu ndi yao namba yesimu banje wasome namba yesimu 0782 76 7768 and it is 0704 76 7768 oba mbasome mu rujungo oruli fantastic mawasira ba DMA cakes baira abantu ni bakora keki ezo za wedding okwenda kuchawa omuntu kwa celebrating if you want to celebrate that had to break happiness bambi they can work on it so you guys ngonga kubajikiza aba DMA cakes bakora keki ezikunyina muhima yona era bako bali Kampala no ndeke keki bakora na delivery namba yes 0782 767768 buseki batazakora bayikira obusinsi jeni nye pledging the harufuru kugure keki na rufuru wange betha no rufu ubukona ndamo zaraka araba fa birthday bambi ni basale keki harufu anti baba basale umuntu mugezi bamusiyibura tinkaro gorufu ali basazire keki zabaganda abagayiga atira iwo munakora gisara nakuchura hatikale emfuza abagayiga nizo zineze obana ochura musija kusigire buli kimu nochura kati itoke akensoni abataga barangamba arufu twabayiro buli misha batushemeza urusha buli mu amata mali urusha buli mu amata kantaka busanga go boja mali ananga imigati niyo brubandi mali niyo ntonyo sokera abafunka bakufadi urufuru abagayigoro Hoi mahana yewe jeno kimanyire irabuli nitukyale munaku deka twabazaga obugenyi hakoropingi tugenda kuli mwana ngabikora nyo ngagenda goko nanga nogenda norumbo bugenyi ngani india nolya ni makulya ninja hati nyowe kandi twaganagana akavera hati nyowe nyagenda gagaruko mukansanga abacumbiro banke bitakuli biki mbaganyo tinkulya nyigusire bajuliye yawe keke ngoya kutese ai
iwe nyonya bagamba ganyondire nyigusire mali kumbe olire mu mugenyi kana rufa abamuntu bagendaga nyaro narufunka gendayi nyaro mbaga buli ham kana mere ya rufa eno kusinga yo bugenyi tokimanyi baita ira buli anti to nyongo juka ira buli arufu bacumbage ebigereke okubiju nyorufu orufu nyasembe genda ndi mwana muntu kagenda kasanga bacumbira muchene nebihimba banuraga bambe baita nebigereke emere yo rufu samere singa kuna nke yo rufu ba iri mukire ngo by the way kore bya rufu binura nyine kinyahura ga njali mwana muntu aromuti yangambire mana byo mu binura umfatali wawe ngo mufatali wawe burungi leka nkole show ntujja kunyumya mazire yewe akagamba ngebe okulebya olufu binura omufatali wawe mane wa amazi machali atali wabinura soko babali wawe tosabirye bambi ndora binulirwa mane tosabinulirwa binulirwa banyonya biswamaga erombe hati bwire bunti nkusoba badira buli miso kimanyire twaswara arufu umulingo kugambire ati bayikaraga nkaho nanka rwebagiya hakiyoto atoli nogana agamba ndesira kasawo ngenda kuleta kasawo ka muhogo ngenda kuleta ebihimba nibachumbe bigereke mwane binura ebigereke era binuriye kim bado di kubiri ebigereke twere obwire ebigereke nibyo biki ebihimba ne mihogo babita bwire akatogo tikaba katogo bigereke bwire butwairenge myaka ati ndabirya mu ne bitakuli naba biteka ebihimba bigereke batu baki abitulisa go banako gamba ne kuchonyo chona munyo mugodo mugoyo ebe bitakuli ebitakuli omugoyo ne bihimba batu nibinura oyo nyobya kwasage kiato maikiyata akiatange manya ekiata then hata roho mugunu gimanyire dekamba nze ndiyo katito mbeme yoko nakwata keki ngedeka kwa ukana banze ndiyo katito ni baba DM cakes baira ni baba kora cakes zikunyisinga kunura muhima city muhima lu city basango abo sinsi so atimba ni kugamba omugoyo omugoyo mugoyo nibye bitakuli babitaire ebihimba bakabichona achona bati hata ro omugunu nibye mugunu niye mihogo ibasekulire mu nsekuru toka biya mal kabiya amani kandi ebikanta kabikenga ne bachumbe mihogo ensekuru ge bacho ina jogya kurungi ensekuru ne bagogya kurungi mu tikeze mbyaro mwana basambire mune kigere nabandi bapa mama ala kapabire mu nsekuru gamba bokone nakufuka mukazi sekera mu nsekuru nogisekera mu bitayo mali byonye badupaga byabo kudupa ati nibateka mihogo nogiondera baitu kugihonda kuguma mulinge gira starch starch data tipi wetu esimulengaro eri mbago bera bagaki baga nyingi hano mfumbo bwale mo yanga inenge kiki Julius jasa yanga inembo fume baga ziri hano ati nyonku gambire nyobuli nyayanga naga nyahimbaga buhimbaka baga kange kali mu laptop yerabuli laptop nikyo kyabaga kikuru Julius yanga ine bantu wahimbaga laptop wamanyaga emirimo kurubata nayi laptop niye kora mulimo yona mali cyale era bakaraga mpimbire laptop bagamba gatuzi laptop ati nimbaziga mukaba batuzire ningani nyaye kuhindura engoyi Baada wengu ngakujukiza basiramu nywe na asalamu alaykum somo mgazeye mwatumye nyama zenyu nitekeza mtibirawe semu alima no kutuweta kili mutuweze kimu na njia sakitu utaka sipumu atuwebwa base mtu batuenda Julius nipo je nyabasiramu batuwenda tibatuwenda ba omuntu akuwenda Julius mulira ID hamere nyo ntabuka mali ni mone bagamba anti Julius na Jenny katubete tubatwale wa nanka iwe ID mali mwatu bana nyeka katubenda bantu ate nyama zanyu temuzipamire ugai kandi zire obwire muzipameze neto izo nazijiwe asa naite wiki kuija Easter naite wiki kuija Easter katulole naite kandi Easter chaguzwa abantu baingi kandi tinkura mukia Easter tinkura mukia ngo barababura ngura munda mukia iyo kimaisi muza abasiramu nyota nyabagiteraga zitaro bwasingana nanka mu ruharabu nanga nimena kusinja mu ruharabu manya nanka nogamba nanka current location nagitika mu ruharabu
niko tabikenga yatabike mo tabikenga no bikenga abana ba muri babe abana kabasira muri babe bana dero kabakopi munuru boja bana bazibu bakanyimemere bantu nyakiri azima nisikeke birebire bo ketane tano ni mgawe apid boja ni mutu mira kimbana boja bana muri babi nyonje wanyaba sirama abanyoni bange bemanyire na masimu gabo gatabeho nyana nyabange batabo nyara ya seke location ngambire nanka mu ruharabu chonga mukama kuganyire kasali bipamire kakani rero gakunyaize nkaule kininga cyose yahora yifwa bane muri babi agizindika mu ruharabu abana muri babi ojeje we mu ruharabu manya buba buzigize buri buti manya buti utakusana bikenga bane muri babi abaziramu tabaruke kisibo kyonka neto iste kwija bagamba atakukweto tamueta era neti kukweta it for that is a fair game tinkubeta kani yo ayista tinyino unyesero teteresi ulebya atakweta baitu nkarura no lebihimba mpozo ka bano tugamba ngu manye kiro kya katano nya basaba kusiba mwana iwe nkali ebihimba akukansindikira kazini mwana rero no mwanzo mkuata ugumsaiji hello wait kurongolo kwa wena plan WhatsApp mbaye ngeli na mshoya nkiali mshoya ya nanga yekibono maktara nkiali mshoya yange kamalirizo tujja kubaza kan client wange eda kandi manyire noli manyanga ono client wange akwende nanga akwende nkaire baroki manyire byojo ebyana bya commentingaga bi commenting comments a videos zaite zitakenge nibiga mweheho ozura ga comment ngazirora ngumweheho gambira ka sexy bajana abana mtabisire baje yembo baitu jeni malito hayiro gashwe kubane kyagenda mwe tesa kunyuma ekubeta kyanyuma ensoni ekubeta kyanyuma era bambi eyo tusana abikora bambi kera makigaye kita mweheho eri to commentingire ngu sexy yeah sexy ngumweho mbo bikeria ira cyane ajeje yo kutera maka sani mutalema no kungwana baba Julius wa nyoki manyensi tusana gendo ukajura munkaseka Basa kisako bachali mbesengere hizi. Obo niseka nyinyi ko bulikiro buguda yawe sanani. Chali bambi. Hawana ya hoi mamnevziskai. So kima ala gamba ha, jeni nakwana jia staranyiti. Mwana hiyo. Nuni nyakufuga. Ati gamba baga msija hoji staranyiti. Jisankwana kangabeza jia tutabo atika ngambire. Nyoka ngusakwa na basija batano bacu 10 abako ngwana. Busaje yesibe batamanyiri. Kana neo mkajulia sena aloko wako datinga nkumanyiri. Boha. Nkumanyiri atakane o ananyani. Bona ba wanabi. Bona bamanyira. Bona borabo kimanyi nkukwanoli wanabi. Ubaka barakitwara kutumbese. Wanabizi kigambo kyurujungu mu researching yo. I don't have muntu ntari serious. Atali serious yesime kungamba tukudatinga yitu kali dating. Okay nge. Na nyinke na banku dating abaliyoko abakunyenda bakundatinga. Bakiala pending tikaikirize. So nabo kubona inako yongala. Aromu stonya sangire jori kagadi yangamba. Baroki manyire ibere yange likusinga ya jeni obukoto. Yaga batoka boyoko na primeri yawe neriyaye. Na pozinge video ndako. Bayo jana bana wakaoka. Ngwenda kutwara nawo kagadi kire kimu. Deka kagadi nkuja na nyoma musike mu ndolo. Ngwenda kutwara nawo kagadi babandi bakumpabuza. Jenali. Jenali. Ibere lyange ndiri kusengeri ya jeni obukoto. Ano gano likebera, gano likebera. Nyenda kulikebera. Kyoka mazima. Gano likebera aliyo musike ya gambi ogero kebera. Njali kebera. Kakona tukuja musike kebera ibere. Tulikebere. Kyoke nyo bya nyona jene byokwerya cyali. Bya tibisobora. Nyo kugambe nkwikayo. Business bana nyuma gambi atika kula ngambi. Ati zubera nakasukuberi. Bani nyokura ngambire ebintu byetu bibino bitukora mwerire gensonye zikuba kuwata. Gito kosanga bintu balisiba bwa ogasanga Oine sonyi absikira gambati. Nyonkwikayo no jura mu ninkorora kabina. Oina he bihuru byenkinzo ninseka. Ezali siru. Ninseka. Ego kubara kagamba kabina kao kanikairagura muno.
yasindekaga wewe jedi okibare bisike binne bikuru byenkinzo mwana nyoka benye bitimbigira baji yase okimengo yase ndi mu heart break korole bojo sheho ile bojo we banzira umutima mawe eka ndikukoba nenda kumuzali mugambire byati ngiyazala obihoire ati ngiyazala tokyali abya genda maisha mekananka atukalia wakalia steady atugenda malirano ngene ukanguli okalia steady ndi muhati break bananyira nimundeka banyo ntingwame byange machokelo bukinyikika ndi hiludi ndekene kinkura cyo kabandekere amba inyeni nyacha ujesto ugama mazi nyacha awiri baitu jeni kankugambira kinu ekiye kikuru nike kimanyire mihanda yona bayadde nike kimanyire ensonda zona akateyinde kasarara Julius akateyinde kasarara obekara mukichoka kino osarara amanyo no ulala tena amani gokuinduka kuimuka ogende mu ahandi osikoye koleme exercise saka teyinde kasikenye hindule mu Julius betu kiki baito bano inde musajja betwanga emyaka musanje muhanga baitu katsuka tupozinge baitu obano inde musajja kusanata ati omusajja wonkwenda muhule jeno musajja wakwenda wakumwepikira zino by the way this is serious oburabi no tabine byakwenda kutugambira atakora atagadda ati jese ngusekese ati kangusekese nyekita alinyo oyendo mukasajja munaku okwa Julius sakumumbeka anyoti nyino musajja unga kuombeka Julius ndakugambira omusajja muombeka asija babombeka nyama zimagali bali nyamagambi nyono obukwa atika magambi kantukana Julius ekitu cyo kubanza ikingo nagaba basija balahire obukwana kwa no muisiki nakujja kwanda kumukwana tunira ka business kai that's one okwana njeno kwana jeni business yanga gireke by the chala arono muisiki jwe okay nike kujja kulia business zetu noboranko alika magambi hura jule just nagamana jire omusija unyabeni nyenda buli nkama 13 nyoje ntinte sent kanya jeni mtese sent zange nabo nkugulira mbe kintu okay nge manyebye kusaba ka business kange omusika kalimunka milioni kwa 5 kashi ngikozenka anko okay ngere umuntu akujja kwana ndinalira business nakugamba tumukutwale enda toga kubonabona hura akubalira business yawe mbo munda kutuwekenda togenda kubonabona umwana kusamurolero akugakololero mwana mawe mbo abotwalende omwana kusamurolera business yo nyo ujese ngambirana nyo jese kuzala kiki nakyo kiriaho nyo musiki cyali akanzindikira message timu manyire of course mpaka aba manyire bino byokundora hano abikutu yansindikira message yanga abo Julius nyine ekizibu ndi musinkanyeri nzire nyenda kutekana yego era by the way uri musajja yoko kwenda musajja okwenda kutekana nawe ngunuwe yanga abo nyenda kutekana biki mukakora ka sente kange nyakora ka business ka girosale cyali akweyiya amuri yango yapangisa kurungi bati yagamba basajja bona baba nibenda kunkwana bajja batunulira ka business mwana nyongo ngako bayijukiza business yange tibagiria muko fara manya love oli handisa nyobo muko fara muri barungi mu yo handisa mwana I want it yo handisa munulira ka business yanga kandi oburungi babulya temunyongeza mannaye nkwendeze kutekana nkwendeze omusajja nya business yange timunga kutekanira kandi wali na wiringi mweyombeke beyombeke wiringi nyowe amusije unga yombeka nawe omusajja akenga atara batakenga bali yabatakenga wiwo akakupima akakenga mitoka omusajja atakenga ni homurulira hano akoja business ya utakongeye mu dine 10 sebako na mweyombeke okay kandi nyo Julius sekeze bekinyati nyenda kukota nyenda kukengera business yange kandi obuzibo bungira no boko wali yo musajja kwa heri nyo business yange tibagiongera mu sente ona bankwene mu kikenga mata ke kungamba atimanya kwata tani tongera mu business iwe no ati bali maini kyo kwenda Julius amanya buzibo abasajja baina omuntu akongera mu business yawe akasente kati bali bona akamara akongera mu Julius obumukutabuka naenda kahimba baita kuba kusibire no kusiba eki omanyire bantu ato banyo wamara wale kyo muchuko yanga toka tuwaranga ntano zire kagara arabasajja bazibu muno arabasajja omuzibu misana kulimero nagamba zigale ezinyaka kuhaire nyongo ngako bayijukize no muri nteka mu media no nsabese ndiza utinzizikuwa
ngubagamba nja kugambira Julius eganda ali bakwija mumanyire omanyire kurungi bana yemagambire musekizinga kozekesa omusege tulemanga tutabukire nagenda gakutera Julius omutera ni wakuzaa njamba Julius amanye uyaye bwange amanye ugezigezi so gakutera oiroho ekizibu kiri kimu kya 10 ku takireta ate obukona ngamba bula kaleta buziri wampawo atungambira neziyasindikiro kuzingambira hati tinzimanyirewo areze gakulye chulera sokotekana twekana tumalesha ekyo tuinakenganga obukana ndakunyegera mwaji yasemekinga shuwa omwekimuki 10 omutemerayo ate bokota mutemera tokiga kunyegera anaje sako nyigaza nagawe wejeni tekana koratino msajja lekasi gale na kiaro misabanyegera mwaji yasibana inyo Lini shipanga mkafuna mabuzibu sabanyegera mwaji yesu natameya Bayi ngonga kubajukiza basayije bako nonkwana mbese bamuleke kutundira business yange okana inda nyo okura jesi ngenda kuzara kanya funinga omuntu ali serious ali bwerinye kana inda kuteka nyo okura jesi kizibe kingira ti obona nonkwana le kutegeza nja kupostinga account yange tingino nkupostinga uta omuntu onja kupostinga nabo introduction naho nja kupostinga kwa ngone postinga omukoro but abakoma baku introducinga kusaswira omwanyu aho afukira official but kwekwana byali mbidu binu iwamanyira tani wo wenko yali okay nga okire kuzibikiza emigisa yabandi ano baitu kando atukakangambire iwe kyokora omuneisa ekyokora nyoma postinga na irawenga nyoni ngongora obanza ito to blockinga itwena ku abarugambo ogamba hati atati WhatsApp ama ekyokora au sakusettinga status na irawengo nogamba bisini by contact yeno no saving ati no jagara ngamkazi wanga abana postingira status akupostingira sinanka profile obodi yoko nonkwana bamanya niwe wenko kwero bani saba otegeza mu media nukagitahanyenka soti kondo taye kunyefo kumanyira mbo ati jeno kurora nkonte account yati kichokuweya omeka te account ngakafuka bwini nambali ndiano omeka tobanta nkatoba naiwe ohiroho aroho misaba abaisikia abagezigezi bwaroranto postingira gambangu screenshotting andole aba viewing asimeyo just tagambe simeno kagura nyenka ene simu mugirora nkagigura sente zange nkewa munyega mwana obisiki nere yatike nkagura sente zange nyiti nyina kunkengira manya kinyegulire simu nungi ngajagi ngagi sama nkagiyegulira simeno nkagiyegulira ngogamba busamsajja yakusondeiro busamsajja yansondeiro ne 10 baite soda bwe kumara munita ninyende no nyweyo tukutabuka gireke ndatinye yange ndagimara hati gimara mugugeno yogule yawo ogeje gale ndeka baida ndekesa ogire mbule nkakusamina nankani mina timedio okagaya kungulire soda ndekasa iyo ngambye nyesime yange tibakiteka kajanja nyamtwaro gum tinke nenda kongera kunsaba nankana wata mama ze elele okanenda kunywaki minute maid atezo kugulire minute maid zinga kale mkama wange webale precise nebiro byona ngati nebiro byona istank no na istank mazira omazira tutotingire mecha bagambe simu yange nkagiyegulira ntagisonde baitu bagiyete bata nakato otarezu beda omukagweze ovuga motoka ki nanduwe agamba sientirova avuga sientirova ati nayo wamubara kwa buzaga yangere iPhone leo dova iPhone ata ba tekino mugage tukwata iPhone waga tekino phone iPhone I tekino bane ano mutakusa kunaga maka iPhone tinkanga ojagifuna mpora bai okura jiye singo ambe tingene tuyo kungulire esimu nantaka situsainingira niyo dangerous substitute okay ngere dangerous substitute wololo Zainab kadi uyamuranka isita isita okay ngere tulira manyi sichali singo nanantwale ebyange siri esipo siri rajura
obuzina bw'okuzina kabuta kukwatagana kurungi wazama wala esirire jira ako kakurumyo wakazi muleke kabogere balabe bilabi balokompoke bazandete ata onyonde musajja ni kugarukamu abasajja kiti kya muhogo okisula we kirandira ati boko omunagiro na wajja kiti kya mokija kuranda nengeza nyawe ni mulavu esiteo kompia nafunye siteo kompia ebimpini pya sititi ndiko siteo kompia Jane abanyoro bagamba karoko walire mali mbaka ni mwangati bikora walire toketa itaka mwangati biki yakora karoke walire bokuba kalireho nkugambire ekiye ekikuru kimanyire busa yetu genda kumanya nyoka ndo bunkuchawo bambu wanjango nkona niwendole nkona ne mbaligezo bayinazo bobota zini hanu bobo mina ntoto zirora mbanazikia zirora nyoka sabu tukahukana ne mbaliga enkona kimkina mbaningiro bwiro hati bwire bunu nina malaika nina handsome wahoima malaika Gabrieli ninya kufuga wino hoima okay mwino kwetabu nkwete ensine yetabuka choko butula yaukana mbaliga beka ndo ni solidi talina liquid maizi maraira okay nge kasijise bakasima iwe kasijise bakasima baitu jena amazi magali iyo kimanyire bayinga kuzara Julius dero ezara bayinga kuzara badero hada bayine kugamba kimanyire okurora ekyo kugamba omuntu bohika kutekana noenda kutekana iyo kimosa kutoza patana okutekana nao misana nabura nigamba zima iyo kimosa kuika no yenda jeni kuzara baitu misa notozo omuntu okuzalira nabura mali I'm telling you nobo ina abasajja barahaho obuziba abasajja babaina mbu akuja mbomezi bwawe na expectinga bintu bingi muliwe kanya omuntu akuja nani hirabiki kambagamba kantu kano bana amusijja bako nongwana mbaini sabo omwezi bange mu bugende wompora ebintu byo kunsanya mbaini njo crop top ode blouse ngini yongufu ode kungamba ege blouse tingi na mukama wange tinkoragana nabyo manya nozipini hura nozipini mbuba naye tibinyumire manya epini ina nyingi hakutu hagambire okuwana nyobo kwene pini obana nde no kwane pini njazo jira muzikozi kwana atika kugambire obana nde blouse yenje giyamuko bwako bana akyali boyfriend tena right taina rights zona zo kugamba hindura kinu okay toina na right yona mimi branswera baitu bwara wakusoyire nyewe kusoyire jeni ndiwo bugabe kugamba epini gihemu tingienda au mbikenga mutasereko kere mwaitu na mutasereko kere atiribire bya mama ingia pole banyama ndiwo bugabe kugamba akatete yako tongera kajwara tikanyumire kagufu muno baitu bwire bunu kugamba omunywani wa unankati timwenda atakira mwange baitu bwire bunu ndi right nyina right yo kunama nyina right yo kujwara kubi nyina right yo kujwara njira kalega ngeri nkwende sitingo akajanja yes sagala kajanja kalega ngeri nkwani nyera tukani kuswiminga ndangajire egomasi anti kuswiminga kiriyo kebaita street ati nyongira kalega ati miyeneze ko karabya na kwanti jesime ndabizemu nabala abatakusa kwebaliriza nanyineze mbabalirize no wala kusengoje ya kalega akweganyire akyonka kandi nekindi ekyo asakuba jeni asakuba arabana abaina baita amazima nakuteka mu akasente no murora inamu muramwa no gamba ntono kam respecting and if you have money I am ready to change can respect by the way nikakuganya omuntu akumpa sente ana nyowa sente ezo nkuhinduka era if you have money you will change me omuntu ina sente no money mukomba azine jen mwana waya nabira obugaiga ndeka nyabamba mugaiga if you outside there and you were mugaga banayo me am ready to change nderagira abukuba atuma yabagaiga muningo baragira agamba tinkwendo yongero jwa laka sikati kanu kwata atanu ngago gendo gulengo yezikira atanu ngago okengera aho otongera epinigo gihemu
genda ugule pineza ezikenge kwate mitwara abiri ngana niko abagayiga bakuru atali banu ba commanding without money banaye crop top tongera kuzijuara genda ugule biteteyi sente nzino niko abagayiga bakomandinga bata abana ko yena commandinga nebigambo nebichwanta ekiniga tujaba gere sente nizo zina commandinga I'm telling you baba nanyo ngako bajikiza bambi obukano jja kunkwana you guys bana nyo obukano kwa no muntu bamimeni nsaba omanye muti abamutu tweguye kano kantu kakuru obukano nkwana bana ina kweguye kwa jisa lekitagisa Julius nyoko ndrahan nyende ko sobongo bwawe okenge ara muntu akone musabirize buli kimu nyoko la Julius amazima narondora kale urwangana ndore kale nyoti ndi mugayiga ntamuna kubisikinye ya ntamucheke mkasente akabize nsanga ngere bagambe katamuntu warana tinye sobora ntaruseke tinye sobora ntahanti mpora tudira midianu akatoye bana ko na nyoni kyo kimunta atamfunzi tabana bana kuhano utamfuna mpora era bana ndoga nisabiriza senyaka fuakara okengere kandika na maina abiri mukano nyoti njana bekika abekika bekika nyamo ngeti abenyesiba na nyombe nyoti abenyesibaho nkakabagambe mugaga kabagamba ata anko wange nyina abenyesiba matia kasaija anko wange sinyaka mundekera nyina baja ta anti wange na nyo hata utukushalinga okengere tulibaina batwesibe nyonyo wena nga angira anko lesi bategeka ata anko wange na naka hona na libotoi bogo akasigaza akakaba yose tribe ata brother wange tribe brother wange tribe akwokiayo mutanga no muhanda sabata ata brother wange tribe ayokiayo hona na libotoi atogwa kwika ata brother wange ogo brother wange ni nyamu honde na nyamu kioraho hati asana kulie nkoko yawo ni wajagiri ati ogo brother wange obasanga hantu na anyoki yayo gombe butwaibu anyoki yayo akanda agira ne motoka hantu warana aliraiti kuba brother wawo nyina na brother wange mugayiga brother wange mugayiga nakayanga Eddie ni wata brother watasoka yanga electronics ni wasoka nibo nankono niwo twaibu nibo nyowe hataliyo anko na tegeka Lawrence nyo isenkuru nyata president Museveni yes asongo nyo na diwange nyo muhozi ni wata anko tumutulore nyindo na maisha ninyo mwatondora nyinta munero Nyarwanda arwa naye twara ku na arobo kwesibono lakini kuri wesibari ati utamururu wesibe hali yanga Eddie ogwezo kusobora nyisibono okurana ekani na no nanga DMX na wata antu wange DMX munyankole kana nyinta munyaka kundra by the way arabuli abajalaga ndenda kura yenyindo zibe nagora bara bagehenti igamba nogu nyowa mamba nimbaga abanyowe bambi mbeyo tunina business yange black nkwana ija no yesobora tata kutura business yange ofunire kizibu kimu mbo ate okura abo kimeni samusinge mtwaro 10 weya kan neno kontire mtu ata ntingo tunire business yanga ogitire mulinyo we kanda basajja kunyaga bana basajja munyaga nyamusikiwe na Kampala center munyaga nyako nyaga na nyomteka mmedia nyomba nyaga by the way nyomba rangira arobule unyahiro sente zange mukuzima aro unyahiro bula 3 nyamusasuro 10 otamukyoreza banyogire sinyaga bato muntu babana kwendo gamba abifano tafa baka ni mwegaruke muleke tukwanira sente zaitu muleke omuntu nkweze bwire wao wankwanira data yange wankwanira airtime yange wankwanira bwire bwange bena abusasulira choka ukwegize wankwana bali kandi netukola kusettling kanyo muleke kunti na munkwana nyo timba zamu okimani relationship tingira bigambo timba na bigambo nchiremba mwana murungi timba na choka muli nagamba jeno bazamuno oja kunjuma nja kuba nigagwa my love yonjumire nyo tinjuma ati jeni tugeze mukabara kajaga takwasirike soden akakudoma muhoroshi au muhairiro ruhagenzire geira ukusabikirere oru ati sodagi kudomira mfesi tokuweza kurugi nkugwere genyowe kuweza ngize nkusabikire jisa akwijat iruga hali mtaje wangu najukudomera mufesi oma inambali mutwaro busiru nakugamba omusajja ngo mahali turugire oma inambali mutwaro
Omanya mali mutuwala mutora hala ne okulya sente za bana bangi nanyonyika kuzara nanyokulya za nange bomfyuchi ate jeje banyonga ameje yasinyomuka banyonga ndoro rutaro ruwawo no mukabaro atika ngamenye ngambi oboko kimanye mukama akale nambala lichitaniza oboko boli mukabinyo upcoming Michael wife upcoming co-wife nambala kali hona nyatingira rutaro na muntu nyoni yatabubira musayije omanyabubira musayije bino obwire bwabo bana abasiba muka abatalina byokora atana byokora nyewe nyikarabize okenge nyikarabize ate buni tuzire kuvuga omunwa okengere nkutoza sente baye kandi okikene bwire okutanga manya kububira musajja nyewe wange ne bakujja saa ibizo zonka akore binko nakagenda tinki ayenda baito musajja ono nawe akunde make akwefura ngo akufayo muno bula kangamba ingu akungondeza may your family also be blessed with happy akabanzi yangamba I wish you to celebrate it idenungi nyamuga thank you yaga may your family also be blessed with happiness joy nyamugamba amin eyunga yagamba happy id kandi bula kingambire iri kali musezi nyamuga thank you hati byantamu byokwenda kugera ku nsudi ya sudi yebitimbi ate sente bikika no sudi ya sudi yangamba wishing you all the best good evening ekyo tinkigarukire muga hati na lunch asindikire have a good lunch time good afternoon Mr. Julius ebintu byo ku nsudi ya sudi sikubyenda nyengo nangambe have a nice lunch have you received the message full stop bana imleke tumara amana agamba kujja kurure yagambo nyamumanyire ata akansindikira na screenshot yakusindikira Nonya kuganya izire nandiwe inbox yawe nyagamba hati timuke 10 mwewale kuikara ni mutuhondera Kitara TV atekanize kibono omu na jenline wa viewers tukuteke wa mwensi simbi abadiem AKX bakusangibwa mu rubuga rwa Hoima Businsi bakora KX ezikunura yona ezikumarayo housewarming birthday wedding production baby shower nayi wakwenda kwege ebya keki bakuzikora bakubikwegesa akasende kasamu kandi kibakora kekisi zonka bakora na snacks zinto kura tinka daddies ezo obukukizo obu ino mwana agaruka yayishomero kwenda daddies na cookies ba DMX kandi bikumara bikunura sekalo neti batuleteyo tuliyeho batumayite tuniyo tuliya batukani bendize tuliye na inywe tube tuliye ni mumire bichwanta mbako boli kuura okagenda bakakukolera keke abadiye yawo kagerira Banga namba esimu 0782 ankaga na 8 eje ya WhatsApp urundi okwenda butera direct 0704 nkaga na 8 bali ba DMX gwaba kusinga kore ekeke zikunura mu town hamuna abajunisho sense Central Market level yakabiraho tutuno obukayito obukumarayo obukayito bubaga handbags okwenda bubaga nkabunu mu boyini handbags nkana delivery okay do what to do wabusana malinta hika so delivery nazo nzikora tungambiro ujya kuhindura umuryango hati ba directing ya level ya kasatu level ya kasatu so kai kona mukondura level ya kasatu level 3 anytime from now level 3 Central Market nabo tukusigara aho nyina level ya kasatu Central Market aho niho tukusigara by the way njura ngere yakugota yebo kuhagira mama Jenina Sarebed ngutuina yo buti okwende omwani okwende obuchogamu obuno babutabu dolanta buno bumuli bwa yellow okwende ebimuli compound flowers okwati kunakati kunyize compound arohali kwenda kubyara omutyo manga ku so tukwende tuina ye miti nanka aliya nanka no bagota batam kabyanye are ebimuli tuina nanka alamanda aliyemisa yene amanyire ebimuli tuinabyo so ebikumarayo so muje mutuhagire ebimuli ebikumarayo 07 60 16 44 52 tuba tuliyo tubalize bamena nyo nini mtanye bakumpagira bamba baga nyina bokumara nyina online boutique kayiko ne jakingura inshallah mwekambe kusabe sara mtike nyingi no kwagira mwekambe no kumpagira till twana ekiro kindi akusabira ofuna musajja akolere boutique amina bamike yanta mfuna mpola business kadi mimtwarana era ko boliyo no kuba investor ntera kasazonga zotazinsa ojeka sponsor good Samaritan see you next Monday bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.